بله و بخیر هاتنه گلی که خوشحال بون کردستان برفره کردستان ولاته کی زور گوره و زور باش ولاته کی براستی لدستی ملتی کرد بین ولاته کی وک بهشته لکرمانشان بگره تا مهاباد و تا دیاربکر و تا عفرین و کامشلوک و سلیمانیه و راسری کردستان براستی ولاته کی gelek hecai belem mixabin parçayı و neldesi milleti Kurdu و her demcil seri milleti Kurd karesatek و zahmet و eşekçe dibe و demek ki beri li Kermanşanê erdhejan çê bû mixabin gelê Kurd rewşek gelek asteng de bû meselê şer û dewrûberê Kurdistanê hebû têra xwe mixabin yarmetî nebû Kermanşan şarê Kurdistanê her gewreyi rastî şarekî dîrokî şarekî kurdewariyê û kurdperweriya xwe zor berz zor bilind e ez silav û rêzê xwe li vê bo beriya Rudaw TV bo xelkê me Kermanşan dişînim êsta li bo Kermanşan taybetî jî goraniyek çê dikim durust dikim taybetî yanî و لای دیجی چندم بری لسر کرکوک زورتش چه بو سر شنگال چه بو یعنی ملتی کرد لبن زخت و داگیری و زحمت و ایشکی زور گوریه استال افرین داگریا که زور گوره هیه حیف افرین جیگه کی یعنی حریم کردستان زور بده و زور دلاله او باغ و باغچه و شینایی و کسکایا عفرینه لچی جیگهی نینه براستی بلم هر چندی کرد لهمبر شهر دسکنون و لبر خوددن لناو کرد یکی تیک نینه کرد و کرمیداری لهندر هفدو تیک دبن هگر کرد ببیانا یک هیزو حرکت کرد او روگی عشیرتی و برو کمیتی بردن ورن گلیک و هفدو ملتی کرد ملتی کی گوری مزن و هزدار اوکات دنیا کرد ناسه لبرویه کی جی اما لبو خلق عفرینی زور دشن بلم چل دست موره یارمتی بو عفرین بو شنگال بو کرکوک بو کرمانشان بو راسری کردستانه دکن لبا کری کردستان جی زور تشتی خراب چه بو او mesele hendek u Diyarbakır u Şırnak u Nisebin u Merdin mixabin her tişede be estaban mı dikin zor ke hoşhal bun gelve silaf u rezim bu herkesi. Çok spas mamustaşma